sababu Mungu wetu anatupenda, na ndio maana umeonekana katika jioni ya leo. Kama jinsi mtangulizi amesema, wengi wamepoteza maisha, wengi wako kwenye ajali, na kwa hiyo Mungu ametupendelea, na ndio maana tumekuja katika kanisa la leo, na bila kwenda mbali, acha tuinue mikono tujisaidie sisi kwa sisi. Naona kuna wengine wageni, tuwasalimie wale basi atutenda mbali, basi tuingie katika neno la Mungu. Tutakuta mambo mengi na kuingia neno la Mungu. Tunasema Biblia leo omba Mungu ili tuingie katika neno la Mungu. Basi tunasoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 na kuanzia hapo tunaishia kwa mstari wa 2. Tunasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani ifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya falme na wote wenye mamlaka, ishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Basi tunasoma hiyo kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 na mstari na kuanza hapo. Ni nyaraka Paulo aliandikia mwanaye Timotheo wa imani kwa sababu ya kumuhimiza katika safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu safari ya kwenda mbinguni sio jambo rahisi. Hapana, wengi wanaotafuta hii safari ya kwenda mbinguni wanaikosa. Kwa sababu ya nini? Wanazingirwa na yule shetani mwovu. Shetani akishazingira mtu, ni vigumu zaidi mtu kujitambua na kujitoa katika mikono ya shetani. Na kwa hiyo tutaongelea kwa sababu ya kuishi maisha ya utulivu na amani. Na ndio maana Paulo akaandikia huyu ndugu Timotheo, akamwambia inapaswa kuishi maisha ya utulivu na amani. Amwambia yote ni kuombea wale wakuu wa nchi wa kifalme na nchi zote, kwa sababu utulivu uonekane, amani ionekane. Na Paulo aliishi katika Asia ndogo. Kulikuwa makanisa yalikuwa nakumbana na matatizo mengi, yalikuwa nakumbana na shida mengi. Wakristo wengi hawakuwa na amani. Wakristo wengi walikuwa navamiwa kwa sababu ya Injili. Wengi walikuwa na uwawa kwa sababu ya neno la Mungu. Na hiyo agizo Paulo akaandikia Timotheo kwa sababu ya kumpa moyo asivunjike. Na katika kanisa, kulianza kanisa la Mungu sio jambo rahisi, kwa sababu ni vita kubwa. Bila amani, bila utulivu, hauwezi weza kanisa la Mungu. Na ndio maana Paulo akaona watu wakikuwa na utulivu, watu wakikuwa na amani, wataendelea na kanisa vizuri. Wawe wachache, wawe wengi, kanisa litakuwa na furaha, kanisa litakuwa na nguvu, kanisa litakuwa na ushindi. Na ndio maana katika maisha ya Kikristo, mwanadamu unapomkubali Yesu Kristo,
Na wewe ukikosa amani ndani ya nyumba yako, ukikosa utulivu ndani ya nyumba yako, utakuta imani inayumba, unakuta imani haisimame kwenye msimamo. Ukikuta watoto wanakusumbua, unakuta familia inakusumbua, unakuta jamaa inakusumbua, unakuta mume anakusumbua, unakuta hata marafiki wanakusumbua, unakuta unakosa amani. Injili ya Mungu haijengeki ndani ya moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Na ndio maana katika Ukristo tunao, inapasha kwanza kujitahidi kwanza kuwa na amani, kutulia, kunyenyekea, kuwa wanyenyekevu, kuwa watulivu katika neno la Mungu. Sababu mtu mwenye hana amani ana masababu mengi, ana malengo mengi, anakuwa mtu anarudi nyuma mara kwa mara. Unakutana mtu hana mwelekeo wa Yesu Kristo, ana mwelekeo wa akili yake, lakini wa akili ya nguvu za Roho Mtakatifu hana. Na ndio maana mtu akiwa na amani, akinyenyekea, akiwa na utulivu, akitulia, na wanasema wanashuhudia watu, yule mtu anatulia, yule mtu ananyenyekea, hata anakumbana na shida mbalimbali, hata anakumbana na matatizo mbalimbali, lakini unakuta ananyenyekea. Kwa sababu ya nini? Anatulia, hapendi matatizo na wanadamu, hapendi matatizo na mtu mwingine. Kwa sababu mtu mwenye kutulia anaenda na sifa nzuri zaidi, kama jinsi ndugu Timotheo alikuwa mtu mtulivu sana, na ndio maana ndugu Paulo akamwinua katika huduma, akamuingiza katika huduma, akamnyoosha, akamwambia nenda kafanye kazi ya Mungu. Paulo akamwombea kuwa mtumishi wake, kuwa mchungaji, kuwa askofu. Kwa sababu ya nini? Aendeleshe huduma ya Mungu. Aliona kwanza utulivu ndani ya maisha yake, aliona iko na amani ndani ya maisha yake, na akaendelea katika na maisha ya kiroho. Kwa sababu mtu mwenye kuwa na utulivu, yeye anaonekana kama mwenye busara sana. Watu wote wanamshikilia ni mwenye busara. Hata ukiona mtoto wako anatulia, ananyenyekea, utamuona ni mwenye busara, ni mwenye hekima, ni mwenye akili. Watu wote wanakuamini. Kwa sababu ya nini? Unatulia. Wakiona unatulia, wanaona huyu mtu ana wokovu ndani ya maisha yake. Ndani ya maisha yake una wokovu. Kwa sababu huyu mtoto anatulia, huyu baba anatulia, huyu mama anatulia, wanakuhesabu na wokovu. Jambo lolote utaeleza watu watakusikia, kwa sababu utulivu wako, unyenyekevu wako, upole wako, amani yako unavutia watu wengine. Na ndio maana mtu akiwa na amani hana wasiwasi, kwa sababu mwenye amani ana sifa nzuri zaidi, anavutia watu, hata watu wote wanamwamini. Kwa sababu ya nini? Wewe unatulia. Na ndio maana katika kazi ya Mungu inapasha uwe mtulivu, uwe mnyenyekevu, uwe na amani, hapo utaendana na kazi ya Mungu vizuri. Lakini kama hujatulia, akili yako kingali na yumba, inahesabia mahesabu marefu, unaangalia faida ya dunia bila kuangalia faida ya Mungu, kuangalia thamani ya Mungu, utapotea, hautaenda sehemu na hautafika sehemu, utabomoka, unaanguka chini. Mkwenda tunaelewa sisi hapa duniani, sisi ni wageni na wasafiri, wageni na wasafiri. Hii dunia haina raha hata siku moja. Dunia inajaa uchungu. Na ndio maana Paulo anamwambia uwe mwombaji, omba, muwe na amani, muwe mwenye kutulia. Kwa sababu nchi ikitulia, watu wakitulia, kazi ya Mungu itaenda vizuri. Na ndio maana muangalie ulimwengu wa leo, ni ulimwengu wa
wa shida, ni ulimwengu wa matatizo. Kama hiki hakitokei, hiki kinatokea. Kama hiki hakitokea, hiki kinakutokea. Kama hiki hakijakutokea, hiki kinakutokea. Na ndio maana iko nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Lakini watu wengine wanaona ndio nyakati za starehe, ndio wakati wa furaha, ndio wakati wa kucheza, ndio wakati wa kuona mambo ni vizuri. Lakini usidanganyike. Ndio maana watu wengi wanatoka kwenye mstari wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Wanakosa utulivu. Na ndio maana tamko ya mtu wa Mungu anapasha kuwa akitamka, afikirie anatamka nini, anasema nini. Lakini mtu wa utulivu haongei ovyo ovyo. Yeye anaongea kweli, anaangalia nitasema neno gani. Sababu unakutana mtu wa Mungu unaendelea na sifa nzuri zaidi, kwa sababu dunia inakusoma. Nimesoma katika kitabu cha Waebrania, inasema sisi tunazingirwa na mashahidi. Mashahidi ni wale wapagani. Unapotembea katika vijiji, unapotembea katika majirani, unapokwenda sehemu, unapofika sehemu, unapokaa na watoto wako, wale ndio mashahidi. Na wale wapagani ndio mashahidi, wanakushuhudia kweli, huyu mtu ameokoka, anatulia, ana amani, ndani yake mna Yesu, ndani yake mna nguvu za Roho wa Mungu, ndani yake mna ufuto, ndani yake mna ujazo. Bwana asifiwe. Ukitulia ndani ya kazi ya Mungu, utakutana kuna furaha ndani ya maisha yako, kuna amani ndani ya maisha yako. Ndio maana hii kazi ya Mungu inaomba kutulia, inaomba kunyenyekea, inaomba kuipenda, inaomba kuichogelea, inaomba kuijali, inaomba kujitolea, inaomba usikuwa mshuhuda wa uongo. Biblia inasema na uongo kwa watu wanaojifanya. Utulivu wa Yesu. Kwa sababu ukitulia utakuwa mzuri. Ndio maana mimi ninapenda utulivu, inaleta furaha sana. Siku moja tulikuwa pale Uvira, mimi na mke wangu tunaishi katika pale mazingira ya pale Mabengi. Nilikuja mama mmoja alimfanyia mke wangu, akasema wewe ulienda chuma kisamfu ndani ya shamba langu. Mke wangu akasema mimi sijawahi na sijafika ndani ya shamba langu. Ama kaongea mimi na kawaida. Lakini ilipofika asubuhi, mama alijileta kuna lia. Ile wakati nilikuwa naomba sana, alikuja na lia, akakuja magoti akasema mnisamehe. Leo sikulala. Watu wakashangaa. Basi kumwambia kuna shida, kumwombea Mungu, haya kuomba msamaha. Tena aliomba msamaha kwa majuto. Kwa sababu ya nini? Aliomba utulivu. Jinsi tunaishi, hakumjibu. Mtu ataweza kukusema mambo mengi, mtu ataweza kukutukana, lakini kama ukiwa mtulivu, atakuona wewe ni mwenye busara, haumjibu, unanyamaza, unatulia. Kimya ni jibu. Ukikuwa kimya ni jibu. Ndio maana naomba katika kanisa watu wengi wataongea mengi, watu wengi watasikia mengi, lakini naomba utulivu. Nikumtegemea Yesu, nikumtanguliza Yesu. Usitangulize neno lako. Hauwezi jipigania, hauwezi kujisemea, lakini Yesu ndiye anasemea mtu. Yesu ndiye anatetea mtu. Yesu ndiye anajibu. Hata watu wakikusonga kidole, hata watu wakikutukana, hata watu wakikudharau, usiogope. Wanadamu usiogope, lakini muogope Mungu. Kwa sababu yeye ndiye anatetea. Ndio maana maana ndugu Paulo akakazia ili neno. Na ndio maana kwa Ibrania 12 mstari wa 14 inasema tuwe na amani na watu wote. Inaonyesha tuwe na amani na watu wote, kwa sababu Kristo ni mwenye kubadilika, hali yake inabadilika, mwenendo wake unabadilika.
muujiza kwa mtu mwenye ana njaa, kwa mtu mwenye anajitia kwake. Muujiza sio budi na sio mbali. Na ndio maana tunashukuru, tujitie ndani ya Yesu, tumtumikie Yesu, atuletee utulivu, atuletee unyenyekevu. Usiogope jaribu yoyote, usiogope matatizo yoyote. Omba Mungu. Mungu ni msaada mkubwa. Mungu ni jibu. Mungu anatenda. Mungu anaokoa. Mungu anaondosha mtu kwenye shida, kwenye magumu, kwenye magonjwa, kwenye matatizo mbalimbali. Mungu anakuondosha ukitegemea kwa haki na kweli. Mungu hayuko mbali, hayuko mbali. Mungu anaonekana, anatenda muujiza, anaonekana. Mungu uko juu yetu, kwa sababu anasema hata mkiwa wawili watatu mkiniita, na mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Biblia inashuhudia. Ndio maana tujitolee zaidi katika huduma ya Mungu, katika kazi ya Mungu, usirudi nyuma. Ndio maana tuwe wanyenyekevu. Vijana, tutulie, tumuone Mungu, tusione dunia, tusione fahari za dunia. Fahari za dunia ni za kupita. Mambo ya dunia ni ya kupita, ni ya kukuingiza kwenye ajali, ni ya kukuingiza kwenye shida. Lakini tukinyenyekea ndani ya Bwana, atatuonyesha njia nzuri. Bwana apewe sifa. Amen. Basi tusimame.